Dear Mr. Longley. Ita tanalpasan ti kasaryo, mabalin yun ti lumasin iti pagyanan. Total, adamatan na ipaarami jo abalay. Wan, mama. Surusuruan nyo ti agbyag ada kayo lang. Liklikan nyo ti agapa. Aginlayat kayo nga agasawa. Agtinulong kayo itirigat ken namay. Wan, papa. Nudumtang to ti gundaway nga dasaan nyo apag kinawatan, pagsaritaan nyo anasayaan. Asaan kat nga agbindog kayo. Kasta ti sikreto tinaragsak a panagden na ti agasawa. Dahito iti umuna arabi ita, kas agasawa. Katikayat ko, nasaya ti panagden nata. Saan ta ko mga agap-apa? Kanayon ta ko mga kinaawatan. Adakan ka dayta, no saan naklakit di nga apaan, o di saan kamit nga apaan. Katikayat ko, maadaan ta ko maadagos iti anak. Anak adagos? Katuna, kayat ko ang maadaan ta adagos iti bunga ti ayan-ayat ta. Ket, aging nga awan pa'y anak ta, agtrabaho akpay laang. Awan mo't laang taramidak dito ibalay. Sige, no ka ba alam lakit di? Hanggang magsikog kanto, sumardang kanto maten ngagtrabaho. Naimbag ka pa'y. Nakapundar kayo ni Tibukod jo abalay kan ni Romel. Sakbayan nagkalaysa kayo. Siyempre, tada mo trabaho mi adwa. Dayta talaga tinagtulagan mi. Agipundar kami nga umuna iti balay, sakbay nga agkalay sa kami. Kastanto mo ti aramida, inton maadaan na kiti boyfriend. Katuan tapno saan kayon to amarigatan. Narigat ti makigigyan ako nada. Kasayaatan alumasin ti agasawa iti naganak da. Tapno maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Sa bagay, husto ka iti dayta. Kan nawaya ka nga gunay. Maaramid mo ti kayat mong aramidan. Tabalay mo lakat nga rod. Sige, umuna ako na. Addan nila kayo ko nga umay mangsukon kanya. Okay, agan-anad kayo. Mabayag ka di pa'y day talot-lutwang bakit mabisina kon. Dandanin maluto da ito, lakay. Nangantalat ta kuman itirwar, sakba nagawid ta. Nagastos mat no kasyay. Ano saklatan at agluto, tapno saan taunay ang magastusan. Una, ngamimbis ama kainanaka. Saan? Tagluto ka pa'y. Ay kat ano san anyangin nga ron. Rabiin, bakit? Hindi ka pala maturog? Umuna kalatan ang maturog. Jack pa'y nalpas to'y lesson plan ko. Masapol apalpasag da ito. Kaslawan pa yun panawon mo kanyak. Gapo ka dagitar aramidam. Ay naaganos ka alakay. Anyangay nga rod. Awan mo't maaramidan ta. Masapol alapasag da ito Iso ang maturog kan. Sige. Umuna ako na maturog. Maturog kan tulatan. Numalpas mo day tararamidam. Nagrigat matantikas to Mala daw ti tao ang maturog. Sa masapa manin nga agriin nga agluto iti pamikatan. Bakit? Sa dino tinang itabilam iti blue apolok. Masapol ko kuma. Ay nakita ang matan adita aparador. Kit-kita ang nga dararamidak. Diyak kabalan apagigidanin ti agluto kan mga sikaso di takawis mo. Di ka agungot Agsao ka kuma itinasayaat. Ha? Kasano? Kat di naktupay ang mga tulungan. Trabahok mat amin dito balayan. Imbagpay kan ka. Tano si Mang Patan. Day tala agidan ti aramidam. Aganos ka Ano sam? Tatrabahom day ta, babae ka. Katno saan mo nakabalan dagita nga aramiden? Agresign kan. Saan kat aday tabog-kabog-kawan hak? Anya ti orasan, friend. Apay nga awan pa lang ti asawa amang sukon kan ka. Wan nga rod, friend. Di met nga rod ag-text no umay naksukunin dito'y pagadalan no saan. Oh, di si kan ti mang text kan kwa na. Ay, saanan? Ag-commute aklatan nga agawid.
Makadlawak sa friend. Ada ka di diyo nagkinaawatan? Apay, adi mo kayat nga i-text. Basit lang ang matabanag, friend. Ngimato nga min ti boses ko itay agsapang. Ang mga nugimurang. Hoy, ornosan nyo dayta, friend. Kakaskasaryo pa'y lang. Nga maadan diyo nagkinaawatan. Nakaluto akon. Ngamawan pa'y ti asawa. Sa dino nga ta tinapanan na. Talaga nga ta agimura kanya. At dan ti asawa. Oo, apay nga ita ka lang nga sumangpat. Nag-overtime kami. Kasta ka di. O sige, sumrak ka nga rudan. Tamangantan. Nakaluto akon. Nalpasa ko nanangan. Sikalat tantimangan. Sa dino tinanganam. Nanganak itirwar. Kababain matkan ka. No siyak payla ang tilutlutwam. Sige. Mapana kon iti silagta. Takayat kon ti agina na. Talagan sa apapasan nak ti asawa ka. Pimanaw manen asaan ang nagpakada. Saan anamigat. Dinak matan kasasao. Ha? Anya ko man no dinak kasao. No dinak kayat akasao. O, di saan laang. Saan kumat akasasao. Ha? Kinasayaan. Saan akon nga agluto. Aglubo atakit di matan. Tamangan numaladaw akon. Di na kaintulot ti asawam? Saan, friend? Apay, saan kayo nagtungtong? Kinasaok idirabi. Ngam natamnay ti panakisao na kanya. Kan itay bigat. Pimanaw latan asaan ang nagpakada kanya. Agtungtong kayo Narigat na dumakal dayta. Iso ati makisao kanya. No saan nakakayat akasao. O di saan laang. Syakit din ang babae ti mga ayo kan kwa na. Ha? Makaamumot kan ay itibiyag na. Imbag man tamalagip mo pa iti sumangtat. Makadlawak kan na. Manon nga aldaw akasta ka. Pumanaw ka no kay kayat mo, kan agawid kalata no kay kayat mo. Anya ka diti kayat mo ang mapasamak ka. Nabambanugak. Isu adinak pagsasawan. Kayat kunti agina na. Ijayak sa pamaturog. Kat dito'y kan kwarto. Tapno di ka matmadisturbo. Iti aramidam a lesson plan mo. Ditakan! Talaga adinak ay aywan ta asawak. Di nakasamatan ay ayatan. Ay, masurunak kadagiti ipakpakita na kanyak. No awanan panagayat na kanyak. Dinasaysaya at laapanawan na kun. Ngamjay kas na akas labali wala akon kankwana. Nabartag kasi mangpan. Kano pa'y anakasursuro ka nga uminom itinasangar, ha? Italang. Tadan nagawi sa katrabahwak. Addan asawam. Ngam kasla ka pa'y labarong agbibiyang. Tanya di kayat mo. Ha? Agpaasikaso akan ganito'y balay. Kadno nasakit tinakam mo ang mga sikaso kanyak ng asawang. Yaso ang mabain ako nga agpaasikaso kan ka. Tay parparubam kanya ka nga awan amok nga asawang. Saan narumbang anak asawa ka kanya? No saan mo kabaalan nga aramidan? Dagiti pagrabangam. No agbabawi kan anangi kasar kanyak. Pues, pumanaw kan. Total, bali wala akmatlangan kan ka. Saan kun nga amo ti papapanam? Tapulos adikan agpakpakada kanyak. Kasla awan asawam, talabsalabsan naklatan. Talaga panawan kan? Tanagalas ti ugalim. Di ko namkit di. Awan aanusam kanyak. Taad na nga tan nabirukam asabali. Iso akanayon amaladaw kan nga gawid. Basol mo matlaan. Nuapay amaladladawak nga agawawid. Amok. Maumakan ang mga asikaso kanyak. Nabiit pa iti panagdanhata. Angam naumakan na dagos ang mga asikaso kanyak nga asawam. Iso anasay-saya at langan apanawan kan.
Tapno awanan ti as-asigaswam. Talaga pinaypayso na ti pimanaw. Talaga nga awanan patag ko iti asawa. Tamay turad naggayam apanawan. Apay kastoy tinagbanagan ti amin. Ay ayatek ti asawa. Ngam urayak lang ti panangay-ayo na kanya. Ngam talaga jak na uray. Ita, pinanawan na kon. Kaya't asawan day ta. Saan ako na napatagkan ko na. Kat, kumusta kayon iti asawam? Pinanawan na kon, friend. Anya? Naaramid na dayta? Mangipanagnak asaan na kon nga iayatan ti asawak. Nagtungtong kayo kadi? Wen, ngamawan na saya at ang nagtungtungan mi. Tawan mat mayat nga agpakumbaba kada kami. Ala, barang makapagpanunuto matlaang katagawid. Imposible mat nga ipalubos na nga agsina kayo latan. Kumusta nga tanti asawak ita? Kansa dino nga tati pagnanadan na. Talaga akabailan na adinak makita. Ay, gayam. Anya nga tano awagak ti may sa kadagiti na singat agayam na. Kat padasag ti agdamag. Kitaag man iti cellphone ko. Na naka-phone book kanya ti number ni Salty. Dayto eh. Naka-phone book nga agpayso. Awagak man. Adayta. Agri-ring. Hello? Hello? Malagip na ka di pa eh? Saan ka di asikat ti asawa ni Romel? Uwan, isyak ngagpayso. Anya ka di ti mapaspasama ka da kayo. Kanayon mo tan nga agbartag ni Romel. Kahit saan mo asigod nga umin-inom iti nasangar. Amom ka din na sa dino ti ayan na ita. Ijay balay mo dagiti dadakkel na tinagpaituludan na kanya. Nabarbartag. Amok nga da problema yo. Kahit ti may bagak. Pagsaritaan nyo kumaday tabanag, ha? Uwan. Sige, kastapay nga rod. Agyamanak iti oras nga impay mo. Bye. Manon nga aldaw ang maditirit na. Kanayon matan ang maul-ulawak. Gapo nga tayo iti panagpuypuyat ko. Oray pilitak ti maturog. Sa anak mat ang makaturog. Ita, kasla sa anak matan ang makabangon. Tinasayahat. Awagak ni mama. Agpakuyog akan kwa na amapan iti ospital. Talaga amariknak amad iti sasaat. Oh, Diyos ko, iha. Anya tinapasamakan ka. Apay, anak akutkot tong kamatan. Sa dino tayan ti asawam. Nabayagan a pinanawan na, Papa. Mama. Iti anya aga po. Diyakam mo, Papa. Basol ko matlaang siguro. Apay nga rod, asaan mo man lang ay pakaambo ka na kami. Tapno na tulungan da ka, iha. Sorry, Mama. Papa, ngam nauna ak ngamin tinagbain. Ala, agrubwat ka. Mapantayo di ospital. Kabalam ka di ti bumangon. Saan, Papa? Nakapsutak. Kan maulawak ang bumangon. Ala, alalayan da ka. Anya kamutan. Di ka man laimawag ka na kami. Taim pakaamom kumati ka sa saad mo. Inuray mo pa ilang aginggat saan mo nakabailan ti bumangon. Nabaybay am ti bagim, iha. Bimaba iti husto ti resistansyam. Saan ka amangmangan kan saan ka amat maturog.
Anya nga'y ti papanan na no di ka agsakit. Awan mat ngamin ganas ko amangan, Papa. Kan oray no pilitak ti maturog. Sa anak mata makaturog. Adaman damagag. Anya dayta, Papa. Ay ayatam ka di pa iti asawam. Wan, Papa. Ay ayatak unay ti asawak. Ngam panagkunak. Awan santi panagayat na kanya. Pagkunaam nga awanin panagayat na ka. Gaputan na iturid na apinanawan. Kaya't ko ang makasarita ti asawam. Nelia, apa ang nakakutkot tong kauten? Apay nga da ka dito eh. Kinasarita anak ni Papa. Impakaam muna ti kasasaan mo. Pakawanan na ko, ma. No nabaybayan ka. Ururayak lang amin ti panangawag mo. Kan ti panagsorim. Ngam pulos adinak inawagan. Diyak matam mo. Akas tagayam ti kasasaan mo. Iso apakawanan na ko, ma. Sorry, Mat. Noon niya tinagkurkurangakan ka. Ururayak laang mati panangay ayom kanya. Ngam pulos ajak na uray. Ngam na amiris ko. Ajak gayam kabailan ang mapukaw ka kanya. Gaputa ay ayatan ka unay. Sorry, Mat. Noan niya man dagi tinagkamkamalyak. Ikarig. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan kanto napampanawan? Inton makapapigsaat. Agresay nakton iti trabaho. Iti kasta. Maasikaso ka na imbag. Nasaya day ta desisyon mo. Tapno saan ka na marigatan. Umdas ti sweldok. Apara ka data. Kasayaatan na pagsaritaan no addaman saan apag kinaawatan, Mr. Lonely. Ita, addaan kamin iti dua nga anak, kat naragsaken ti panagdan nami kas agasawa. Kastain kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam, kat husto tinakunam. No amin nga agasawa kat amuda ti agpakumbaba, maliklikan ti panagapada. Ngam no agpadpadada anangato ti pride na, awan pagtungpalan na, no di kanayon nga apa. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Nelia, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no agbaligi ak iti inaramid ko, ngem saan matgayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nelly, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hi, Isabel. Good morning. Itad mo kanya kung dahi taawit mo a libro. Siya kung timangigam. Thank you, Manuel. Atoy. Hi, good morning, Manuel. Siya ngay, saan mo nga awitin dagiti awit ko a libro? O sige. Siya nga ro din timangawit ka dagita. Thank you, Manuel. Sana bale. Kas panagyaman ko kan ka, ilibre kanton inton break time. Sana na masapol nga librina. Kan, nakapagtulag kami kin Isabel. Agkuyog kami inton break time. Katsa ka. Saan ka ti amabalin sumuro takmat kada kayo? Damagam kin Isabel, no kaya't nasumurot ka?
Ha? Wena, apay kit din asaan? Makapasuro na talaga. Kontrabida iti panagbiyak ko day jay Asabel. Saan mo nga ibagat ti kasta? Nasingpat ni Isabel. Ay, katsyak, saan na ka di anasingpet? Anyang amin ayat ti basol na kan ka. Taapay ako nam akontrabida iti biyag mo. Gapukan ko na. Saan nakapampansinan ni Manuel? Anyang aron nga iti maaramidam. No ni Isabel ti kayat napansinan. Siyak tupay. Sa anak latan nga agtagtagari. No di nakpansinan ni Isabel. Awan mo't maramidak. Numaskay kayat na akakuyog ni Manuel nga may tisyak. Kayat mo asawan. Agayat ka kan ni Isabel? Wan. Ngam amok ani Manuel ti kayat na. Maragsa ka nag, tanakasango kayo ang nagmerienda ita. Kat sapay ko mata ka na ayon dak nga isurot, nagmerienda kayo. Katwan no kayat na kami lakit di akadwa. Apay kit dinasaan. Marigrigat kami lang ka ni Manuel. Apay ada kami ti kayat mo apakikadwaan. Kat adumat ti babak nang akaiskulaan tayo, amabalin mo apakikadwaan. Talagang sakit di asaan mo akayat ang makikuyog kada kayo. Sika Manuel, saan na ka di akayat ang makikuyog kada kayo? Apay kit dinasaan. Ngam husto te ko na ni Isabel. Apay ada kami tinapilim. Ket marigrigat kami laeng. Adumat ti babak ng akaklase tayo dita. Basta da kayo ti kayat ko apakikadwaan. Ket sapay ko ma, da kayat takmat akadwaan. Okay, umuna akon ha. Nalpas tayong mata na nagmerienda. Sabel, adaman damagat kan ka. Anya dahita? Agayan ayat kayo kadik kan ni Manuel? Ibagakan katipod no. Agayan ayat kamin. Ngam ilimlimod milaang. Gaputa saan pa'y akayat dagiti dadakkel mi amakirelasyon kami. Anya? Isumot lagayam atyak na amon. Sapay ko ma, tadi mo pa'y laibagbaga iti sa bali. Amangan kami na dumanon kadagiti dadakkel mi. O sige, mangnamnama ka iti dayta, Sabel. Apay anadamag mo? Awan. Madmadlaw ko ngamin akasla na singad kayo iti tunggal maysa. Iso, anagdamaga. Kunakon kat nga da relasyon da. Iso ngamin ti madmadlaw ko. Isu arumbang laeng, abay amon ida. Anya ka kadi. Nupod no nga ay ayatam ti may sa atao. Ilaban mo. Saan ka sumuko adagos? Ta saan da paimat nga gasawa? Paspasakitam lang ti bagim iti daytangar aramidam. Kaslasaan ka babae. Gaputan na pod no ti panagayat ko kini Manuel. Katsika, saan siguro anapod no ti panagayat mo kan ni Isabel? Iso asim mo ko kan adagos. Jak amokan ka. No siyak, sa anak pa'y asumuko. Mang panunutak iti pamuspusan, tapno maibaw in kanyak ti atensyon ni Manuel. Obses kan iti kastangar aramidam. Oray pa'y anya ti ibagbagam kanyak. Basta garamidak iti pamuspusan. At the business trip mi kin ni Papa miha. Iso amanumat nga aldaw nga awan kami kin ni Papam. Kasta ka di, Mama? Wen, iso ngagsingsingpot ka kabayatan ti kawan mi kin ni Papam, ha? Mano ka tingal daw nga awang kayo? Talo nga aldaw, iha. Okay nga rod, Mama. Katagan-anad kayo? Wen, iha. Sana bale, nabilin kun ti babaunan. Amunan ter aramidan na. Okay, Mama. Kasla umay ayon ti gundaway kanya, Harold. Tapay manan. Nagpakada ni Mama itay bigat. Adda ka no business trip da. Sa ita, agkaka-group kami kada Manuel para iti aramidin tayo a project. Kat, anya ko maita.
Awisak dagiti ka group ko. Nga iji balay nga aramidan mi ti group project mi. Kat, anya ti aramidam, no awisam ida ije balayo. Basta ijay ko nga ipatungpal ti plano. Anya? Ita, tanagawid ng dagiti kakadwato iti grupo. Anya ti ko na mga ibagam kanyak. Apa nagbati nak, Nelly? Di ka agapura. Madamdaman ton nga ibagakan ka. Di kayat ko. Kadwa anak nga uminom. Anya? Saan ka di nga agungat dagiti dadakkel mo? Awan ita dagiti dadakkel ko. Kan, nagawit pa lang ti babaunan mi. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. Apay nga minakayat mo ti aginom. Adda nga min problema. Kat si kalaang ti kayat ko apang ibagaan. Nabarta ako, Nelly. Nagpakada ako. Isu nga ibagam ko man no, anya ti ko na mga ibagam nga problema. Manuel, agayatak unay kan ka. Kat daytang ti problema. Anya? Amumatan akayan ayat ko ni Isabel. Saan ka di? Wan, amukon. Ngam sa anak amaawanan, itinamnama. Tasaan kayo ba'y mat nga agasawa? Pasensyakan. Ngam ni Isabel ti ayayatak. Anya, ti adakin ko na. Ngawan kanya, Manuel. Awan. Ngam iswa talaga ti nakariknak iti ayat. Please, Manuel. Siyak lang ti ayatam. Ikari, saan kantong agbabawi iti danag? Oh, Manuel. Pangasing. Di naksulisugan. At dan kaya na ayat ko. Ay, ayatan ka unay. Iso, nga ayatan na kumaman. Oh, Manuel. Nagsakit yung ulo ka. Sa dino ti ayan ko. Good morning, Manuel. Nelly, anya tinapasamak. Nabartag tayo di rabi. Saan mo kada malagip ti inarami tayo di rabi? Kaya't mo nga ulitan ta? Ha? Saan? Anya ka din ti aramidam. Amumat nga addan kayan ayat ko. Nagayatan tangag padpada. Tinapasama ka data. Masapon nga ikalay sanak, tada na pasama ka data. Kat iti pa'y mismo apagtangan mi. Saan mo nga mo ti sasawam? No saan nakasinulisog? Saan napasamak ti kastoy? Ngam nagpasulisog ka mat. Iso akayat na asawan day ta. Adamat panagustom kanya. Nagpuisit ta talaga. Ni, apay ang napulot man ti ulom. Gaputa nagkuyog manin dagiti ito. Natural Agayan ayat da, iso ang nagkuyog da. Sana mapalin. Gaputa adan na pasama kada kami ka ni Manuel. Anya? Inted mo tibagim kan ni Manuel? Gaputa ay ayat at unay. Ay, unay kan. Kasta kalaka ti pangitad mo kan kwa na itibagim? Sumadang kan. No di mo kaya't asikat ipangidas alak iti pungtot ko! Ay, api akas ti umatan tiriknak. Roroso ka nak. Kaslang kapsotak pa yan. Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngagduldul-ok ka abigbigat. Diyak amo, mama. Nalamisan sama ti rusok ko. Agkakapsutak pa ikit din. Kasla maulawak. Kasla matalimuudawak iti panagrik na. Tinasayaat, ipanda ka laangan ija ospital. Gary! Umay ka man! Apay. Isaganam tilukan. Ipanta ni Nelly ija ospital. Anya ti mapaspasama ken kwa na? Rurusukan nga rood. Agkapsot ka no kan maulaw. Ala,
Mabit lang nga rod, tay saganak tilugan. Agpudno ka man, Nelly. Asino tinakasikugkan ka, ha? Ni Manuel, Papa. Asino day ta, Manuel? Kaeskwela, Papa. Ayabam itamat laeng. Kayat ko akasarita. Papa, saan ko mapailangan nga ita? Ikanda kiti kundaway ang makisarita kan ko, ana. Amangan nga numaklaat. Saan na pa nga amo ti kasasangad ko? Sige, ngem kayat ko ang makasarita day ta alalaki. Iti kabiitan agon daway. Anya ti kayat mo asawen? Kaya't nakaakasarita ni Papa. Masapol nga itakder na gapot ang masikog akon. Amumat asaan ka nga ay ayaten? Kan anya langan ti makuna dagiti dadakkel mo. Marigrigat kami lang. Sika ti ama to'y sikog ko. Saan na kami kumamot abaybayan? Mabalin ko akasarita da Papa. Nga iso dati ag gastos para iti kasarta. Kan, jakon kaya ti agadal. Sikalatan ti pagtuluyan da Papa apagadalan. Papa, kayat kayo kumakasarita. Sakbay nga ayabak ni Manuel. Anya ti bagam? Marigrigat da Manuel. Saan nga amo dagiti naganak na anak kasikog? Numabalin, datayo kumantag gastos para iti kasarmi. Sige. Umanugutak. Tinasken ket itakder na ka day ta lalaki. Kad masaduta kon nga agtuloy nga agadal, Papa. Ni Manuel tulatan ti pagtuluyan nyo nga agadal. Makamu ka, no day ta ti kayat mo. Sa dino tinanggapwam. Apay anala daw ka si Mangpat. Tangiwat mo. Kababain ka da mamaken papa. Saan na ka sumardeng? Aging gaasaan mo nga ibaga no sa dino tinanggapwam. Nakuyog kayo kadi ka ni Isabel? Anya ka din day tangay bagbagam. Iso pa lang ti ay ayatam saan kadi? Di ko nam. Jack amo nga in message mo i the birthday na? Apay, dakas ka din no kablaawak. Di ko nam kit di. Iso pa lang ti linaw ti pusom. Aklunam, gapot na dayta di pudno. Tangiwat mo kunak. Kababain ka da mamaken papa. Mabain ka ama amwanda nga adda aramid mo, ha? Kayat mo ka di nga ibaga kadakuhada. Ti panang sulisog mo kanyak, ha? Anya? Kayat mo ama amwanda ti kinapudno, ha? Wen, ni Isabel pay laang ti linaon ti pusok. Ngem kagurguran akon, maawatam ka di? Anya? Sanak mat nga tama pabasol. Amumat an Isabel ti ay ayatek. Ngem impilit mo ti bagim. Apay ang nakipagkita ka kanyak. Anya ti bagam. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Sabel. Itala ang amiris ko dagiti kamalit. Anya ti kayat mo asawan. Papapasan nak ni Manuel. Gapo iti panang sulisog ko iti kankwana. Ore anya ti aramidak. Saan nak amaayat? Si kalat ta tilinaon ti puso na. Awan maaramidak, no syaklat ta tilinaon ti puso na. Ang adakan kadaytan, no ipalubos mo latakas ta. Ngam no syak, linipat kon ti amin kada kami. Naka-move on akon. Manumot talatawan ti napalabas. Imbagpay kan ka ta nakalipat kan. Ngam ni Manuel kat saan pay. Ay, wen gayam, adaitad ko kan ka. Insaganak daytoy idiimbagam nga agkita ta. Anya dayta? Adtoy o? Ha? Invitation card? Da kayo kan ni
ni Harold ti agkasar? Wen, kat maawis kayon to kan ni Manuel. Sa dino tinagapwang. Nagkita kami kan Isabel. Anya? Anya ti ginagaram kan kuana? Imbagak asaan ka pay laang ang nakalipat. Nga iso pay laang ti ay ayatam. Ha? Kat amom na anya ti sungbat na. Oh, kita am da ito eh. Invitation card? Wen, kat iso da ka ni Harold ti agkatuluyan. Iso nga awanin namnamam, ngagsinubyan kayo pay. Saan kon aninam na maasubyan nak? Gaputamok ang sakit tinakam na kanyak. Ngem ingkarik iti bagik. Nga aging ga iti maudi nga angas ko. Isulat tatilinaon ti puso. Anya? Nagsakit a panunutan nga iti kaano man saan nak amaayat ti asawak, Mr. Lonely. Kinungkunak iti bagik, ada ito'y siguron ti karmak gapo iti inaramid ko. Mapilpilitan lang ang makidan na kanyak ti asawak gapo iti anak mi. Ket an-anusak met ti ipakpakita na kanyak. Gapo taay ayatek ni Manuel. Tuy pagayam mo, Nelly. Nelly pagayam ko agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, uray agbabawi ka iti inaramid mo, awanen ti maaramidam tanalpasen. Ket no kayat mo ngagtultuloy ti panagdenayo iti asawam, aganos ka. Pakitaam latta iti kinasayaat, tabarang iti dayta awagas, ket masursuro na ka nga ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Neslin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Neslin. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Apay kasta ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin. Sige laang, ibagam. Tanolakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. Ada ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay la kumata mapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam, anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay ti kidawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akid dawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan na. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lat na. Barang mapatgan na. Amok Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kat husto ka. Talaga masakitanak no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyamanak no kasta. Anya ka riti ko naman napatag-apagsaritaan ta, Neslin.
Apay kayat mga agsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan ako ma. Ngam pasensyakan. Masapol awas-wasa kong ti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidag ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumgag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak. Para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalam ti sakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kabsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem maasyanak unay kan ka. Amok anarigat da ito'y aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak na ito'y. Kaya't ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga uray kadagitilaangan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat matan ti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan ko na. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda ka matgayam dito'y salas nga agtugtugaw. Neslin. Uun nga road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Kat amo milatan ti makagapo, no apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mitirik nam iha. Ngam, di matsikamat laang tinangibaga akabaalam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlatagayam. Amo mi akabaalam dayta, iha. Husto ni mamam, iha. Amo mi anatibkar ka. Kat mamati kami. Akabaalam asangwan ti dimta nga panubok iti biyag mo. Uwan, Papa. Mama, kat uray na sakit. Ano sak para ka ni Diana akabsat ko? Agyaman nakan ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsak kang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka. Aramidak ti amin. Tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako ngagbayag. Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kwa na. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasyanak unayan kan kwa na. Nakakaasim ti kabsat mo. Uwan nga, Rod. Kasladya kung kabaalan akitaan ti kasasaan ti kabsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalak mat.
gapo ta ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. Wen friend, katamom, maasya na kuna yan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amo ka dinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Wen friend, agyaman ako na ikan ka. Ala, agtrabaho ta nga ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapantay ayan ni Diana. Kaya't kumata makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uwan nga rodi. Ngamsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Hidaw-dawat tayo ang makalasat pa iti kabsat mo. Kaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kabsat ko. Ipatpatag ko na iti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay la kuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman kada kayo ato. Nestlin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balonag, timparit na maapamatag kanya. Nestlin, agyaman unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balonag, ti kinaimbag yun. Iti ipupusay. Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Uwan nga paiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpayak. Saan? Lumaban ka, Diana! Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Naman yangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit ito ang napasamak, friend. Kasla dyan ka mailan nga aglunan ti amin. Maawatag tirik nam, friend. Ngam kas nakunakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay na sakit nga awatan. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Nupay na sakit. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray kaanuman? Nagsakit po sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No diti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno na sakit tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo, apim mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kabsat ko. Gaputa pinatgap ti kindaw na kanyak. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di adito itapay laan. Kasta ka di? Sige, friend. Kaduan ka pa'y laing nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan? Agyamanakan ka, friend.
Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. At ti Diyos mo, Neslin. Agpalami istabay. Agyaman ak Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Apay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian, Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputed nga ayan ayat ta. Kaya't ko nga kalaysatan, Neslin. Ay ayatin ka unay-unay. ay ayatan ka matunay, Brian. Sige, umanugot akon apa ikalaysakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan. Tapno buklen tanti bukod ta pamilya. Wen Brian, katagyamanak, gaputa nakauray ka. Kablawan kayo, iha. Brian, nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, mama. Naragsa kami unay. Kablawan kayo, anak ko. Katsapay la ko ma. Tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrambak. Itilaksit ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay nasakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapo ta mumi anakainanan, gapo iti sakit anarignana. Kastan katagyaman hak, to'y pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok ti panagayat yo kini Brian iti tunggal maysa. Gapo tadwa kayo anak sakripisyo para itidaydi kasingin mo. Nupay nasakit, ken narigat na aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta, baban iti tulong ti apo anamarswa. Ala, agyaman kami iti kapanangibing lahi, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaganan Neslin, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Sigurado ka kayat mo ti makiasawa iti dayjay amax abarti kiraw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kamin ton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro, ah. Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't nga agin inom? Ay kat nasayat ano kasta? Tapno di kanto ag konsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawam no nalaing nga uminom. Kita ni nanang mo. Pinili nak, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatsak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakkel mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng munti uminom iti arak. Wen mira, promise. Isardeng kunti uminom iti arak. Liklikam matendag iti barkadam. Iti kasta, maliklikan ti aginom. Wen, tungpalag amin na kayat mo.
Kayat ko nga mina talaga nga kalaysatan. Uray syakmot, Kayat kumatan nga agkalay sa ata. Lukas na rod, dumanon kami. O sige, kaano nga iti umayo? Ibaga kadanan ng kantatang, tadumanon kami itong Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Ket ammo mat anapaklan abarte kiro. Amin a tao, ket adda pa nagbaliw na, Alma. Patsyek nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaisong agbalbaliw? Si kanto ti kaasi no saan ngagbalbaliw? Aywan gayam, may sakanto nga abay, awan Day talaga yan. Talagan samad ang nagbaliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek day jay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurot. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaem ni Nadia anak asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anyagay ita, nagsina damot laeng. Saan siguro akinasaon ni Nadia ti asawa na, nga isardeng na ti aginom, sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yun. Ammo namot ngamin abartek dyan na kiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ama pabasol, nanang? Amangan mat no saan nan amaanusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray syakmat, Max. Katagyaman tain sardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmot kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaeng. Uray talo? O sige, basta nagagat kanto nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mat. Sa bagay matkit dihi Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Wen tatang, ikarik day ta. Alang arudan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet. Kumusta nga iti biyag ti adan asawa? Ay na, ay kat mayat Nangruna no ay ayatem tinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo nan akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga inom. Saanan? Liniklikan ng tupay yung dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay ka nasayat nga rod, ano kasta? Iso nga rod nga asikaswak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka. Awan nga rod. Ay, amangan no agbakbakita ka balasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. Adto yung titualya kan pagsukatam, lakay. Agdigos kan, taeksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglo mo tan tilutlutuang, bakit? Anya ka di asida dayta? Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod,
Tadaras ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom ti lutlutwam. Oh, apayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumangon Diyak mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipa-check up ka nga roda na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw ito'y riknak. Mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max. Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Diyak manam mo, no apay akas tuyak nanang. Kanayon matan akas lagladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Wen nga agpaiso nanang. Kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Ang maikatumot lang day ta. Iso nga anong samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mabalin ka di mapanak maki-birthday. Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ka ni baby. Ay, bakit? Saan nga agpakarabi Kaya't agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat kamot. Kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapanakon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitkan ka. Apay nga itay ka palang asangit-asangit. Saan mo't anabasa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anya nga iti problema. Hey! Gora naman Teresa, Ni Max, Daram! kaslang nabartag. Inakilo ka, Tirida. Max, nabartag ka. Pasensyakan bakit? Ito lang, Mat. Sige, sumrak ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga itasaran na, Kunak man no Bert, diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga rutinangan. Gaputa arak ti inununam? Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pala asangit-asangit. Jack mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabi Uwan nga ron tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laeng. Nabayag mat tinasan nga gininom. Amangan no inikat nan ti bisyo ng arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby no kasdeng agsao. Takasano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdeng ay naramid na. Wan tatang, kasaok inton sumangpat. Nasapa ngamin apimanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan.
Saan ka din nga agungit? Bakit? Naminsan lang matdayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saanin? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpet ka pa'y lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklangaru din? Ala, yung ka nagluto. Siya kunti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaan ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaubba. Ay, agiddak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man nga tan ni Max. Abay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanan na ginom. Ay, talagan saan nasumok naman ang ti aginom. Ay, Bakit? Lahat naman si Rina. ino. Yahoo! Ti awanan bain a lalaki. Bakit? Kunakon ka. Bakit? Nabartak manan. Ang jaklo katan ti ridaw. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputa nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tap numagunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Bigat gaya man. Ha? Ti asawak. Jak pinaunag iti rabi. Inakman kita di tabangsal. Pinagap-ap nan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay dito bangsal. Payman. Awanan kay tibain. Ha? Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Ha? Anya kalaki din ay bakit? Makapakigtot ka maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat ngamin pinaunag. Awan mo't pagidak. Nagkuna ngamin nga agbartak ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga ginom. Sorry, bakit? Urek barbartagak ta nagagatak matlatang trabaho. Ay, anyamatan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkemi. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit? Abi, dito yung karuar nga gluto-luto ay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Kasano amapan mo isakada kat nabartak ka manan. Ay, maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ti bakit ko ay hatagongat manayin. Umay ka man kiti tarakupang ka. Tapnosan kan nga gungit. Arakupang tarupang! Anay ko. Abay nga, impang ormumatan kanyak dito pala yung... Maulawak sa bakit? Gunggo naman. Maulawak. Kaya't mo tanayunak pay, Uston, bakit? Uston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamuol itimuging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ina. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Kaanak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at daan naganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsya maun si kamera.
Ti asawam timang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din timang pang-orkan kwa na. Huston tatang. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti daytoy. Ay, awan baon, Max. Baybay amlatan apang pang-uran na ka ti asawam. No saan abartak ti anak yu tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tay derum ka. Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga mana. Diyak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston bakit? Saan kan makisubang kini tatang? Bayam, saan ako nga aginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man. Gapo iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Mira. Agyaman akpaga Mira iti daytoy apakasaritaam, ket timakonak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil ken kuana. Sana kas kadag iti daddu maalalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Hala, sapay la kumangarod, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti naga na Mira at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Singkon, Moira. Anya pa ilang ter aramidam? Saan mo nga iba ka nga ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko amagatang dagiti kayat ko agatangan no sadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga da trabaho na ni Mark. Si Kamat, amo mat nga ag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat birok nan. Sa bagay mat kit di Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakkel ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime isumatan ti agluto. Diyay to langan mangan ti aramidak no sumangpeta. Apag iso ti isasangpet mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan sweetheart. Nabanugak. Adutin ka makam ko nga inlepas. Ala, agtugaw ka nga ruden sweetheart, tamangantan. Ay. Agaw-awis gayam ni pari Jake. Birthday na. Mapantay di balayda inton bigat. Ada trabaho k Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas ti trabaho satan tumapan. Iso timbagak. Imbag kadakwada tauray saan nga trabaho ni Madeline nga asawa na. Okay laeng. Magatang na pay amin na kayat na. Nginginaan nga alahas, bag, sapatos, gano'n niya pay dita. Pasensya ka lakuman kanyak sweetheart. Gapon ta masapol nga agtrabaho ta aduha. Tasan nga umanay ti birok ko nga agpaay kadata. Ay, anya pay nga rod nga Awan mo't maaramida ko. Happy birthday, pare! Uy! Ibagta na kaumay kayo. Kung naknudi kayo umay Inuray ko pa yung amin ni bakit ko, pare. Uy, Myra! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang aruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni Pare Mark anang pilikan ka, Moira. Unay dayta na pa sa blog. Happy birthday. At to'y tinanong mo ang regalo mi ka ni Mark para kan ka. Thank you, Ala, umunag kayo. Agdiretso ka dyan kusina. Amok amabisin kayo. Ada dyan kusina ni Madeline. Okay, pare. Agyaman kami. Adda kayo gayaman. Kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang ti makaumay, friend. Mailiwak mo na makakita kan ka.
Uray siya, kaya't ko ti makiinistoryakan ka. Boring nga tati adala ang dito'y balay. Imbagkan ka tapalubusan na ka ni Mark ngagtrabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabalan nga ipaay amin ni Jake akasapulam. Uray saan ka ngagtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay, nawaya arumar. Maibado na dagiti paborito na abatong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay ngagpaiso, pudnot ako na. Alangan mo't ngagporma ka, kat adda ka laang mo't iti balayo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin dagiti usan. Nagtitin. Ay, Moira. Kaya't mo ka diti maddan iti kasta. Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapo aki ti CI. Nalabasak man dagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amo ka sana kabalan ni Mark nga ipaikan ka na kita. Ngam siya. Kabalag nga ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni Jake kusina. Ang mga ano dapat makakita ka data. May wait lang. At iti cellphone number ko, ha? Awagan na lang. Nada ka sa pula. Ipaay ko. Basta ipaay mo mati ka sa pula. Nagapuan, sweetheart. Nagapo aki ti CR. Umay ka. Makijaming ta ka dagiti agiinom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo. Kaya't kung ti aginana. Ha? Di mo kayat ti agsyat? Napanugak namin. O sige. Agpakada ta nga Ruden. Saan na bale? Tinapatay. Nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Ngapsyak. Saan na ka makaturog? Uray pilitat ti maturog. Saan na maikati ti panunot ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay nga ta na ibaga na ti kasjay. Kurso nada nak nga ta? Nataar ni Jake. Kasla nagri ka tapagkadkadan ti bagbagana. Si aasawa kami mata na dua. Apay asaan amapukaw iti panunot ko ni Jake. Anya tar aramidam dito, Jake? Diyak namin mauray nga awagan na. Iso siya akong timay. Kahit ka nga wisen. Sa dino? Itimay sa aklas sa paginiman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawam. Kuwan. Di na ko mapagkadkadan. Kaya't ko mapadasam madagiti banag a deserve ti may saan napintas a dayag akaskan ka. Jake? Noy kanak iti karmangan. Aramidag kan ka dagiti banag adi mo pa'y napadasan. Kaya't pacheck. No mapadasam. Ag-enjoy ka lakit di. Sige. Ibagaklangan ka ni Mark nag-overtime, ha? Ito lang, maramanak na ito nga arak. Nag-gimas. Para kan ka amin dagitoy, Moira. Thank you, Jake. No siya lang di asawam. Saan ka na pagtrabahuan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din nga? Aw-awisan ni Madeline kadagiti kakastoy pag-inuman? Di na kayat dito Panag ko na, no imuna ka kumaanaam-am mo. Sika ko matinagbalin nga asawa. Apay, Matt. Napigpig sa ti karisma. Nalay nga talaga ni Mark nagpili Agawid tan. Nabardag ako. Sambay. At dapay kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko napuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart. Pasensya ka no na iturog kon. Saan ka na riniing? Nagimas namin titurog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabannog. Uray saan ka unay nga ag-overtime. Tapno saan ka matamabannog. Okay lang. Kabalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Nagtanggal agad ang tintad kanyak ni Jake. Idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagiti aramida ni Jake kanyak.
Itala ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark nga aramidon kanyak daytoy. Ni Jack yung mawawag. Ama ano umay na konsukunan. Kinuna na ngamin asa anak asumrak ita. Takayat nak na ipasyar. Kalpasan na, mangan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready kan? Umaya ron. Juan, itayak pa'y anak kasagana, love. O sige, ron. Urayin ako na. Bye, love. Bye! Nasayata dakin sa dino tinagapwa. Anya ka di dayta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, nagapwa kiti trabaho. Ulbud! Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Apay atinong panak. Ulbud ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kini Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang aldaw. Saan ka asimrak iti trabahom? Gapota sinukon na ka ni Jake ije balay. Mark? Ita, agulbud ka pa'y lang. Ala, irubat mo dagiti kawas mo, ta sumurot kan iti dayjay at traidor. Apay, gapota maipaay na dagiti banag ajak kabalan nga ipaikan ka, kat isukat na kon kan kuana. Pakawanan nak. Aklunag, nasulisog ak. Ngamjak kayat ngagsinata. Sikat ay ayatek. Pumanaw kan. Jak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay nga mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ti relasyon. Pagpapanawan na kun ti asawak. Iso pa nga asim. Sardangan na kun nga awagan. Iso mo inawakan ka. Takayat kong ibagang addan ija brod ti asawa ka anak ko. Kinuna na sumurot ak ijay. Na napatagda pa ilang kanya. Kahit ko tagpakadakan ka. Gan dumawat iti pamakawan. No, nyaman ti mati ana aramid ko. Pakawanin na ko, Moira. At ako may pakaasikan ka. Anya dayta? Awagan ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kuana. Kat ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Katsak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawata ko niti pamakawan kan kuana iti personal. Ngam tinanog na. Di ka madanagan. Awagat manan. Kat ulit at tagkid daw iti pamakawan. Kaya nagpakada akon ama pa ni Jamrod. Okay, agyaman na. Saan ko nasangpatan ni Mark? Anya amin da ito ang aramid ko. Pakawanan na ko, Diyos ko. Katsapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya titurungin ti biyag ko. Nagsina kami ka ni Mark. Awagak ti katrabahuan na. Damagag no nakadwa na ni Mark. Aday ta, agriring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka, Mad. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan, Mad? Nagsisina kami, idi nag-recap ti shop. Apay, saan pa'y anagawid? Saan pa'y nga ron? Ay, itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. No kasta nga ag birthday kada kami nga kakatrabahuan, ti kanayon na nga ibaga, awan agluto iti kanam. Kasta ka di. Adamin di mi nagkinaawatan. Nagbasula, kunak man laangan. Isu siguro asaan anasapa nagawid ita. No kasta nga rod, isu ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman akan ka. Apay na ita ka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latanti inaramid mo apan ang lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo na mapakawan nakpay. Na magpakpakaasi ak na ikanak pa iti may sa agundaway. Diyak kayat nga agsinata. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya.
Kat sikat ikayat kong agbalin nga ama dagiti anak ko. Iso apang haasim ta pakawanan nak. Diya ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalag ko ken ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anaming pinsan ti panagtalag ko ken ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi aklang ka ni Bungas. Ang mga no ikatanakuhan. Ado nga min tijak na ilagpas sa paperworks ko. Ngamlaglagi pa. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Ama nga no saan amama ti nag-overtime ka? Ada ka mo't ang makapanagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Taagdamag kan ka no saan mamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa eh. Kat agan-anad ka iti panagawit mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka mo. Rabin, sapay ko matasaan nakakaumat mo ng ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalak na kanyak. Marigrigatan ako iti sitwasyon mi. Ngam saan nakasumuko, aging ga mapakawan nak. Di matimbagaken ka. Adyak kaya't nga overtime ka. Mark, ada ka mat gayam dita. Anya ter aramidom dito eh. Kaya't ko lang nga panken no sa dino ti ayan mo. Saan ka di mat akinunakan ka? Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod ang nag-overtime ka pa lang. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No saan ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Hala, agawid tan. Ada good news ko kan ka, sweetheart. Uri siyak, adamet good news ko kan ka, sweetheart. Sige, sikanti mo na amang ibagay iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati muna. Siyempre, ladies first. Sige man laangan. Masikog akon, sweetheart. Yes! Apag iso day ta iti good news ko, sweetheart. Amom ka di? Nakabiro ka kun iti trabaho adakdakkel nga amang ti sweldo, ngam iti trabaho kita. Ket mabalinen, asumardeng ka nga trabaho. Akpay so? Oh, maragsakan ak iti dayta a good news mo, sweetheart. Ita, saan akong nagtrabaho, Mr. Lonely, adaklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Katagyamyaman nak iti apo, ta dinengeg na dagiti kararag ko ang mapakawan nak ti asawak. Tuy pagayam mo, Moira. Agyaman nak pagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, ta nakaamiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko, aging ga ang napakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti asawam, tapno agtultuloy mo ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Pacloy. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.